Ejautenelo Esomero loka Okidi Community Primary loi tegarito sauri akikulepe nesi itomonyarita polo kitokoke nara ya geuno karilu kumnyareke diwongon loi tegaroke esisiaka kesi eshomete kokinga nara imametatu kono nu shomete ejautenelo atukono nesi bucha itomonyari jo nara ikaparashano ebongune dou emame ibere sisiaka lo eshomete kokinga ashoman atukot na sodit naka primary nesi morki kitaika tukot na yareit ido kosawa loisishana kinera tukot na sodit pitu nesibere raya palarite kito ni piwa na dauna ishisha ibore kwa nejese tube Aimonyo na Esomero na Epolo noid nesapuga nejari kesi tetere pedorete adumu na ganga toriongetlo ashomani kaboliasho wakiro no ijane maraja e maramari puno ja atio ni sitoma dukena ja atio ni sitoma umwalimu ja atio ni sitoma utacha hivi nilo isirigine lo leta mtu saudi akatacha niki no Esomero dumunjo be langira cha uriane jaske didwe tomon do kwa na atacha kini sirigine ngunu raibo rene langiri noi aneja uriane ara idi kidio ko keskonye tio ni kita uriane so ara Apugan ngaraki noi bore na monyi ara Apugan ngaraki Aijaar Esomero lo ti ngaraki ni noi doti ebu oda nara iwanjo luche Esomero lwakini kina nepani Esomero kwato lwana it is 5 kilometers ageuna ni Esomero lo emudunite sishaka depara kwataka nyape ageuna tukot na sodit na ka primary kitoni atukot na ikante kare nese jesia na kina kiwongo no bon lukwa na dau alangiri kina uria kadele mapiai eraesia na kina nediope aimuri arita tukono nepeta ya uni keda subject na da kere ibore langiri no ya depar. The problems which we have here is we are lacking. The school needs to be coded. We have not, this school has not, since we started, the school has not been coded. One of the other thing is the school is lacking at the classrooms. There are no classrooms in this school. And find at the same time, we are also having a problem of teachers. Nekonye itomonyarite Esomero no ikakere nesi choloni diope yene morete shana kina kanepe kaidwele Esomero kaipe jokolu ijauni ne Esomero Steven Omoding Apolo kito ne komiti lo eyaite Esomero arabonat kedalo nga SMC ngesi ya balebe atamake si waitin lwegelegela akodakin kaingare noko lwegelegela kanwa Aijaar na Esomero konye mame ibore echaunite iloto jone jasa auriak anoja irimorat okini sirigi mama uriake Jerusalem ni sirigi teranga rakena ran ni semere kay beito pui boro kiko itabu ndelo kike dio ibo isho lu boye tori ofisi ya ngade mamesi icholo ngoy boro ngunu ngesala ngurne jay kede so Amonyo ne Apugan na Aijaar na Esomero Aijaar 2004 ni mama si wanya tadio ganga te teranga rakini so mama Apugan ne Ita masingare no kapoti koleta rabere mosalo sa license nera ejai process la license begi si coding arese mame ngare no lelo bere to mai ngare kini so biloso ponalo atio kishodwe nwi kina tomo Esomero lo kesi mika se Esomero adumune tubelo ajokan kadokita na sodit kareda potwedia kitosi kokaro alo atubor keda isisiana dumunu aggregate sa tomo nangon Alfred Atuao ko district alo serere